Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. N'aya makuru agezweho mu isi y'imikino. Ikipe y'igihugu ya Argentine biravuga ko yagejeje kuri FIFA ubusabe bwo kwambara umwambaro wayo w'ubururu bwijimye mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cy'isi izahuramo n'Ubwongereza. Ubwongereza bwabonye itike ya kimwe cya kabiri nyuma yo gutsinda Norway muri kimwe cya kane kirangiza. Buzacakirana na Argentine mu mukino uteganyijwe gutanga ikipe izagera muri ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Argentina iri mu nzira zo kurwanira kugumana igikombe cy'isi yatwaye muri Qatar 2022. Yageze muri kimwe cya kabiri itsinze Switzerland ibitego 3-1. Muri uwo mukino Lionel Messi yongeye kugaragaza urwego rwe rwiza ndetse ari mu bayoboye urutonde rwamaze gutsinda ibitego byinshi muri iri rushanwa. Umunyamakuru Gaston Adol yatangaje ko Argentine yasabye FIFA kwemererwa gukina uyu mukino yambaye umwambaro w'ubururu hose aho gukoresha umwambaro wawo usanzwe w'imirongo y'ubururu n'umweru. Kwambara umwambaro w'ubururu bufite ibisobanuro byihariye ku bakinnyi n'abafana ba Argentine, cyane cyane mu gihe bahura n'Ubwongereza. Mu gikombe cy'isi cy'igihumbi 1986 Argentine yatsinze Ubwongereza ibitego 2-1 mu mukino waranzwe cyane n'igitego cya Diego Maradona cyiswe Hand of God ndetse n'ikindi gitego cyiza yatsinze yirukankana umupira. Kuva igikombe cy'isi cya 2026 cyatangira, Argentine yakinnye imikino hafi ya yose yambaye umwambaro wayo usanzwe, uretse umukino umwe wonyine wo mu matsinda batsinzemo Jordan kuwa 28 Kamena ubwo bakinaga bambaye umwambaro w'ubururu, ari nawo ubu basaba kongera gukoresha imbere y'Ubwongereza. Messi yavuze ko uyu mukino uzaba ufite uburemere bwihariye kuri we kuko ari ubwa mbere agiye guhangana n'iyi kipe mu marushanwa akomeye nk'iyi y'igikombe cy'isi. Mu kiganiro yagiranye na ESPN Argentine, Messi yagize ati gukina n'Ubwongereza ni ikintu kidasanzwe kuko ari ikipe ikomeye. Imikino ihuza amakipe akomeye buri gihe ifite uburemere budasanzwe. Yakomeje avuga ko nubwo hari amateka akomeye hagati y'ibi bihugu, cyane cyane umukino wa kimwe cya kane kirangiza cyo mu 1986 we nabo bakinana bazafata umukino nk'umukino usanzwe wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi kandi bazawitegura neza. Uretse ubusabe bw'umwambaro, uyu mukino utegerejwe cyane n'abafana b'umupira w'amaguru ku isi yose kuko uhuza amakipe abiri akomeye afite amateka akomeye mu irushanwa ry'igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abakinnyi 10 yasinze Mexico yerekeza muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi cya 2026 aho izacakirana na Norway. Mu rukera rwo kuri uyu wa mbere saa 9 nibwo uyu mukino wa kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'isi wakinwe nyuma y'uko wakerewe isaha bitewe n'ikibazo cy'ikirere. Wabereye kuri Estadio Azteca muri Mexico. Ubwongereza nibwo bwafunguye amazamu mbere ku munota 36 aha umupira na Jude Bellingham. Bidatinze uyu mukinnyi nyuma y'iminota yatsinze icya kabiri, noneho aha umupira na Harry Kane. Kuwa 12 Julian Okone yatsindiye Mexico. Igice cya mbere kirangira Ubwongereza buyoboye n'ibitego 2-1. Mu gice cya kabiri kuwa 52 myugariro w'Ubwongereza Gerard yeretswe ikarita y'umutuku nyuma y'ikosa yari akoreye Julius Calidaro. Iyi kipe y'igihugu ntabwo yigeze icika intege dore ko yakomeje gukina neza. Ubundi ku munota 60 Harry Kane atsinda igitego cya gatatu kuri penalty. Kuwa 69 Mexico nayo yabonye penalty yinjizwa na Raúl Jiménez, gusa Ubwongereza bwihagararaho birangira butsinze ibitego 3-2 bwerekeza muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi cya 2026 aho buzahura na Norway. Uyu mukino uteganyijwe tariki ya 11 z'uku kwezi. Igikombe cy'isi kirakomeza kuri uyu wa mbere aho saa 3 z'ijoro Portugal